Чордон кенне жарыктаны төһөрнагы хайдакка сагалыкка наданы билген олус элбак кегендер эргил болла. Именно чордон сахаттан ден атахин чордон биле организм уже ары кебирир болла диватта доробой дагырыт туактагырыт онно уже постепенно варыкка надо. Оны бихи кербитчонга бастан кам тарабыт мандык темпалактык кам мандык темпалактык хүйде мандык чередуйдан беребит. Оны ороктор хөбүләбәттер. Хүрүүгө келип то хүрбеп бити дилер. Хөбүләбәттер. Оны би аны хөбөлөспөп утарылабыт херетебит олок басты жарыктаргы мандык скучный болуктар ди. Би онну гарыгынан укрепигина бастан укрепление барар, онтан бидде жарык барар үшүгө. Ол хүрен баран киддак бында ол топ бутыжа хебаскелер бутыжа стапа бутыжа итехрахтах тем более 40 плюс особенно. Улахана яхнак жоннорунтан хайдак жарыктан ыктыр наданы. Мен нукша яхантан тутулуга хо. Это, конечно, яхнактар особенно. Он элбек упражнение горуккана, хэптэг упражнение. Очо каракралан ажо иксабат касалар. Ажо. Постепенно иксатыңда травма хэм би бара. Хоть спортсмен бол, хоть обычный ки болың иксатыңда бүтті. Постепенно бардазы то прогресс бягат чувствуйдан көрөт. Хэп каварани хергетин.